الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم warahmatullahi taala wabarakatuh. Dari mga kakasih hatiranan, alhamdulillah, yari na kita ni waktu natin karwa. Sa in waktu ini, suko siguro na tumulya kung kalasahan. Inako magpalugay, tukbal ko dan Syekh Abdul Nasir Abdul Rahman, wal yatafaddal siyadatuhu mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidan dito mga kakasinsin Allah Ta'ala tiranan, sabarang sinabutan sin suara ini, yari na isab kami mga kamaumaasan sin kamu, hiatud na mo na isab maun pahadarat sin kamu, in ganap pangadjian, kami masi kita niyo ha pangadjian bunga sin pag-iman. Aula na tungod ha bunga sin pag-iman, kapasinguran ka tu taniyo si mahatut si mahatindi, in kakahinang sin bariman usog
iwan beriman babae. Daing hapanagnaan sambil pahinapusan in beriman usung iwan beriman babae. Sila yan ing kanunungan iwan kalasahan in Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil di dunya ini aula-aula na hadlaw kanakan. Mga anak po at tiranan, in ayat pangaddian na to, ayat Hasuratul Ahzab, ayat kauhaan tag-isa, sambil pa ayat kauhaan tag-dua. Di ayat ini piabaitaan kita nyusin Allah subhanahu wa ta'ala ang kakuyakan. Pabila pabaita sin Allah ta'ala kakuyakan, dunya iwan adlaw akhirat. Di magbabaita intuhan tanyo Rabbul Alamin. Kakuyakan dunya sadya sumarawa. Kakuyakan dunya sambil padlaw akhirat. Mga anak po di ayat ini. Diaita sin Allah Ta'ala kato tanyo in pamagbog sin bariman usog. Iwan bariman babae. Hangkan papasinguran ka to tanyo, aula-aula na yari nakita niyo hamasa. Masa kasusahan, kinwayroon kasusahan. Unin baita sin Allah Ta'ala ayat ini. Lakad kana lakum fi Rasulillah. Sa bunnal tungod palman sin mahasut si mahatinggi. Yan na aun kaniureng hatuhan ni. Pula-pula mo yan. Daing hatuhan, yari nakato taniyo. Buko saan para kala sibi-sibi. Para kala sa lagbo-lagbo. Iyalop simbar iman usog. Iwan simbar iman babae. May tayad to, daing hatuhan harap marikato tanin. Bang daing hatuhan harap marikato tanin. Kakuyakan dakula, bukun kakuyakan sibi-sibi. Rahmat sa lagbo-lagbo, bukun rahmat sibi-sibi. Barakat sa lagbo-lagbo, bukun barakat sibi-sibi. Uno yan mga tuan, indeng hatuhan niya rin nakato tanim. Fi Rasulillah. Rasul sin Allah Ta'ala kahinapusan. Na uno yan mga anak po. Uswatun hasanatun. Sisinguran suntuan sa rayaw-rayaw. Amo yan in pian simbar iman usug iwan bar iman babae. In suntuan nila, in sisinguran nila, daing hatuhan, ingan niya, Nabi Iwan Rasul kahinapusan. Uswatun hasanah. Tuntuan iwan sisinguran sa rayaw-rayaw. Tuntuan simbar iman usog. Suntuan simbar iman babae. Sa rayaw-rayaw amuna
in piara marikato taniusin Allah Ta'ala kahinapusan Nabi Iban Rasul. Tuntuan taniu maguno. Singuran taniu maguno. Singuran na to umalup pakabayaan sin Tuhan. Singuran sin atay na to, singuran sin akal na to, singuran sin pikilan na to, singuran sin pito ang gautabaran na to, umalup pakabayaan sin Tuhan kauhaan tagupat ka dyan. Way lupas. Na bang naturi kawa unsunto animbihat turagbos. Kaya lupasan ni manusia imbar iman wayrun lupas kawan tagupat ka dyan. Dahil nga sabab yan siyapahan sin Tuhan. Kalupasan na manusia, hindi na kalupasan manusia bariman usog ibang babae. Mangita sila kalupasan, way sisinguran nila, way suntuan nila. Wal asri innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Napaddampana si manusia nalugi ababaw singgumi. Nalugi karayawan sindum, nakalugi karayawan sinadlaw, nalugi kalugian karayawan sin tiap-tiap bulan. Magdaratong-datong katutan nyo, in bulan na kawidda, in panagnaan niya. In bariman usuk, iwan bariman babae, way lupas. Mahita wayrun lupas, uswatun hasanatun, di sila maghinang sinhinang, bang nilari kasinguran, in hinang piara sin Tuhan, in naghinang naghindo, piara sin Allah Ta'ala, Nabi Iban Rasul, kahinapusan junjungan na to alayhi salatu wassalam. Suntuan na pag-iman. Suntuan na panauhid. Suntuan makadasara. Suntuan magtagipon patuan nakatan ibadat. Uswatun hasana. Sisinguran sa rayaw-rayaw. Tiyugila sin Allah Ta'ala. Junjungan taniyo alayhi salatu wassalam. Amuyan impiami-pian. Sinusug iban babae, bariman sindum iban sinadlaw. Uno pa, hinda siyo sila yan. Liman kana yarjullah. Hinangon nila suntuan in nabi kahinapusan. Iban Rasul kahinapusan. Amoy mga sila usog ibang babae. Iaangot nila, diaraot nila, in magbak, iban sintuhan nila hakabuhi, iban nakamatay. Bukon in diaraot nila, magbak, in timulak, iban singkerin. Huon tabi at si manusia, hugan kalong mo rumatong anak ko, rumatong intay mangud ko, rumatong imbakay ko. Magbak. Sa in makakuyag. Amo na in magbakin ipon, iwan tag-ipon hajanji. Hatugon. Di malitin mano siya. Hatugon sin siya iwan sintuhan niya. Turaniw mga anak kapo. Liman kana yarjullah. May tak siyari malit. Sabab nagdaraot siya, nagaangan-angan siya, piupuhong niya, in makapagbak siya, iban sintuhan niya dunya, iban hadlaw ka na, sabab dumamagbak ka niya. Turayan mga anak po.
Hisin suntuan niya magba. Nabi kahinapusan. Rasul kahinapusan. Uno pa. Wal yawmal akhirah. Iman sin mabaya sin masanyang hadlaw akhirat. Bukuning kalingugan yari hadunya malagmo. Bukuning kasusahan malagmo yari hadunya. In kasusahan dakula. Amimigi manusia dengan dunya. Yang calon singkubut. Impar iman, way, di kugdanan si bihad rabbus. Sabab piyang ayo nila patuhan. Apabila yung pangayo nila, iagad nila, inatulan kabayaan sin Tuhan, wala pa natatalo sin pangayo nila, tayma na. Saan nyo mga tuan? Liman kana yarjullah wal yawm al-akhirah. Wayroon makapindi a dunya. Iban wayroon damisan dunya. In dunya iniway na. Nahaw na al-yawm al-akhirah. Dito na haadlaw akhirah. Kaya kahagad yan mga anak kapo singkatan manusia. Sa yung problema wala miyagad. Sin kabayaan sin nagbayta kanila. Pakusugon na to impamarat saya na to sinadlaw ka na kana. Ikarwa pakusugon na to impagsadya na to sinadlaw ka na kana. Inadlaw dunya online impagkaon. Online taon pa yatod kay mo pa ba? Unlay sabay manok, sabaw sapi, sabaw itom. Turan niyo mga anak ko. Ini katu wajakarallaha kasira. Iwan panumtum sa taod-taod pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak ko, aon hambuk sahabat ng asubo. Nang asubo para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Unoy sa rayaw-rayaw lapal hipanumtum ko patuhan. Uno in sa rayaw-rayaw lapal hipanumtum ko patuhan. Siyabot niya lapal. In jawab kaniya sinjunjungan alayhi salatu wassalam. In sarayaw-rayaw. Husnun niya. Parayawa sadyan niyat mo. Sabab misan matao din panumtum mo. Matao din zikiran mo. Bang in niyat mo. Bukun marayaw. Bukun da marayaw in pagunong. Bukun da marayaw ang panumtum mo patuhan. Magsalta na sadya. Magmusim na sadya. Bukun makad haatulan simingud hakakahinang sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Inna sabbutan yuriha ayat ini tu. Kalasahan kita niyo sintuhan. Mga anak po, magkagunahan na kita niyula sa sintuhan. Ang painla sa sintauyan na. Parahan ka online pagkaon. Yato hamalin siya magparakay mo. Pag sayo mo magkuko na sinlawang, yaring pagkaon perakan niyo, biyabayaran na, kumaon na hadya ka mo. Ipagsusukursan patuhan. Ipagdidikil siyan patuhan. Ipagtataat siyan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikarua. Barakatullah.
Papagbarakatun sintuhanin hinang niya tiu-tiu, iwan sin hinang niya pamatao. May tayad to papagbarakatun sin Allahu Ta'ala, sabab simingud siya. Sabab miyakad siya. Bukon siya naghinang sin isa-isa niya, tiyali ang patiyali. Bukon. Kakawa singuran niya impyara sintuhan. Wa ma atakumur rasulu pakhudu. In unu-unu na. Biyaita kaniyo, sinaraak pumaun kaniyo, nabi kay na pusan iban rasul, way pagdiskas, amo na tinakarun niyo. Imbar iman, impamung nila, sami'na wa ata'na. O Tuhan namu, diungog namu, agarun namu na, agarun na sinatay namu, agarun na sin jantung namu, agarun na sin pikilan namu, agarun na sin suara namu, agarun na sin pito anggaw takbaran namu. Yan, impamung si mga sila bariman usog, ibang bariman babae. Impamung si bukun bariman babae man usog. Sami'na wa asayna. Diungog na mo, sa di na mo rakaron. Inakaron na mo, napso na mo, iwan sahwat na mo. Nasimanyang sila, way. Ini katu. Ridwanullahi alaihi. Karidaan siya, iwan kakuyakan siya sin Allah Ta'ala, sabab wala siya miutas, habiyayta sin Tuhan, ihdinas siratal mustaqim. Iyakat niya man imbiyat turagbus, nakaragpak siya, hariag pakansing kanabihan, iwan karasulan, ordinary tao siya, way gulalan niya, sa nagulal siya, hahinang singuran niya, ha piya sampay, sing kanabihan iwan karasulan. Jadi niya mga anak kapu, tenghugin niyo. Allah subhanahu wa ta'ala kalasahan nin malanu, kakuyakan nin malanu, bang malanu na malingkat na. Bang malingkat na, diman singkatan, kagugunahan singkatan. Uno yan. Pajaka aklu. Lianuan sinallahu ta'ala in akkal nila. Hinda siyo impuunan, pialano sintuhan in akkal nila. Faqala ta'ala fi suratul takwir, wa ma sahibukum bimajnun. Impamung si mga silari makadapang Hindu, sin Junjungan alayhi salatu wassalam, ini kau yaun laung niya Majnun. Nagkakangi inatkal. Unin jawab sin Tuhan, Bebaitaan kita niyo, malanu, wa ma sahibukum bimajnun. Bukun inyan nagkangiimpikil. Wa malanuin akkal niya. Dahil nga sabab yan, in bariman usugi ban bariman babae, singuran nila rayad to, lianuan nila ra in akkal nila. In paglano sinakkal nila, amura in piaglano sinallahu ta'ala, hanaraak niya panagnaan, iban hanaraak niya haulihan. Magkagunahan kita niyo mga anak apo. In syaitan kangiunin anak apo Adam. Kangiunin akal. Apabila nagkangin na akal si manusia, di tayo mauning kataninang niya.
Tauri da tumayma. Allahu Ta'ala impunan di tayo mau. Pabila nagkanginin akal. In syarat singkatan ibadat. Hakatan ibadat tujuh patuhan. An yakuna aqila. Subay marayaw inakal niya. Hikarua. Pajaka kalbu. Lianuan sinallahu ta'ala in atay niya. Firman sinallahu ta'ala suratun najm. Ma kajabal puadu mara'a. Wala piyang himuting sin atay niya ing kita niya. Ing kita sin atay niya. Wala piyang himuting sin kita sin mata niya. Mga anak ka po, biadagbus magputing na dimano siya masanato ini. Hindi da mamuting bariman. Nalarak na yung gumi hasarap sin pagputing. Nalarak na yung tabo hasarap sin pagputing. Malarak na yung pakaradyaan hasarap sin pagputing. In nabi na to, iban simyagad kaniya, makajabal puadu. Wala piyang himuting sinatay niya, ingkita niya. Kula niyo yan, mga anak kapu, lano. Malano inatay sintao bukun putingan. Tutsi in bariman uso, giwang bariman datay. Hikatu pajak kalisano. Malanuin at imalanuin dila niya. Paman sinallahu ta'ala, wa ma yantiku anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Di magbibisara in junjungan alayhi salatu wassalam, sin pikilan niya, sin kabayaan niya, sin dengka niya, sa gawa inipagbisara niya, wahiri nga Tuhan. Magkagunahan kita niyo mga anak kapung. Anang da nain ama simbisara sin anak. Nang da nain anak simbisara sin ama. Nang da nain babae simbisara sin bananiya. Nang da nain pakaniya, ayaw magpangdada. Saway imbis sarasin usog, kuyakan in babae. Imbis sarasin babae, kuyakan in usog. Kaya untuan pamungmung, nasalap kaw lang niya, natuwag kaw. Imbis sarayan, makusog na yung simbahan. Bisarahi pamumuno iblis. Lumni. Imbis sara. Malano. Amuna ingkiawa mo. Imbis sara yan nga kawayaan sin Tuhan. Iwan Pangindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unim palman sin Allah ta'ala kato. Hakasaplakan. Wa qulu linnasi husna. Ini pamung musadya. Ini paglapal musadya. Dahil kay mo kabayaan sin Allahu Ta'ala, bukun kabayaan mo. Bang mo liyapal, apabila liyapal mo, in kabayaan sin Tuhan, dihilan pahala sin Tuhan in naglapal, iban sin nakarungog sin lapal-lapalan. Tanyo mga Tuhan. Sabda sin junjungan alayhi salatu wassalam, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Sisiyusin sa bunal. Nagpaparat siya tinaon adlaw susungon. Pangasubuhan siya adlaw susungon. Hipakita kaniya hinang niya mangi. Hipakita da kaniya hinang niya marayaw. Unin hinangon niya. Palyakul khairan. Inhibisaran niya sadya. Marayaw kabayaan sin Tuhan,
bang niya krabistara imbihan turagbus, honorable siya pa tao, iwan honorable siya pa Tuhan, ingan niya, inna akramakum indallahi atkakum. Magkagunahan kita niyo mga anak po, amasa natin. Ini kaupat, lano. Pajak ka basaru. Liano ang sinallahu ta'ala yung pangatod niya. Pakala subhanahu wa ta'ala, ma zagal basharu wa ma taga. Iatod niya sadya imarayaw. Wala na siya imatod si mangi patuiwan palawa. Wala niya na piyali yung pangatod niya. Pagkabiutangan dyan kaan, doon na siya dyan kaan. Pagbaita ka niya, stop, stop. Yan mga tuan. Kakunahan na to, yadto hamasa na to ini. Inbar iman amuat to singuran nila. Pajunjungan alayhi salatu wassalam. Sabab sin ayat ini suratul ahzab. Lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. In kagunahan na to sisinguran. Yari na piarasin Allahu Ta'ala. Hijunjungan taniw alayhi salatu wassalam. Hakatan kignot kuhibal na to. Ibadat siwi-siwi. Aula-aula na. Pag-ibadat sa lagu-lagu. Ini kalima niya mga tuan. Wajakahullahu kullahu. Lianuan sinallahu ta'ala yung kataan pakaradyaan niya. Iban na sin pangadatan niya. Pakala subhana fi suratil qalam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Usog marayaw. Inbar iman usog. Babae pilihan imbar iman babae. Maita, yaon kanila in pangadatan honorable patuhan. In pangadatan mulya papagkahiniya. Makataabit pamarayaw in pangadatan niya. In uyom niya. In badyo niya. In katantan kignot kuhibal niya. Makataabit pamarayaw riya dunya. Makataabit pamarayaw paadlaw ka na harap pasulga. Kakalituan ng gunting niya, gunting ugab-ugab. Wa inabuhok niya, kaunahan, piupukusin niya rihaulihan. Kaya natin masana to ini, di na to na masilang, hisiw yaon, babae kayaon, usog kayaon, namumukos. Yaita sin hadith sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kan Aisyah radhiyallahu an kana khuluquhu Quran. Ingkatan pangadatan niya asibi ibanda kula panghindu sing Quran magkagunahan na kita niyo mga anak po in pangadatan nato amin biyata sing Quran bang nato yadto na akadin yadto malano sa lano-lano kawayaan sintuhan, bukon malano, naglano kita niyo tara na tumagkahi. Kabtangan sin sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod pa Quran. Agarun na tulong ng Quran. Ayaw na to sadya paagaruning Quran kato taniyo. Nattabi'ul Quran. Wala yattabi'una al-Quran. Agarun na to imbiyata sintuhan hasulat ni halom sing Quran. Sa ayaw na to sadya. Paagarun ing Quran, hanapso na to, hasahwat na to, biyasin pangagad sin Yahudi wan Nasara, hakitab Taurat, iwang kitab Injil. Pini nila sadyang kabayaan nila. Hindi nila kabayaan, wala na. Inbar iman usug, iwan iman babae.
hituk na mo yung kabuhi na mo, hituk na mo yung jasad na mo, hituk na mo yung kabayaan sin Tuhan. Asal da siya rin nagdaat, siya rin nagpapanjali. Puno pa yan mga anak po. Kapuyaran. Kauhan tagupat ka jam, ya atod na to, diurungog na to, iwan hinangon na to, gantong leog. Impalman sin Tuhan ha suratul Anbiya. Ayat hanggatus iban pito. Palman sin Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wayroon maksud, duhay hangkan namo kau, palman sin Tuhan. Nabi kahinapusan piara illa rahmatan lil alamin. Hinduan kanila in paglasa antara si manusia iwan manusia iwan antara sin kagugunahan si manusia. Amo yan mga tuan kauhan tagupat kajam amo tinya atud na to amo tindirungog na to amo yadto in hinangun na to, gantong liog na to, agarun sin atay na to, agarun sin akal na to, agarun sin pikilan na to, agarun sin pituang gautabaran na to. Bang na to yadto na agad, lano hakabuhi, iwan lano hakamatay. Sutsing kabuhi kaniyo, sutsirain kamatay na to. Mga tuan, palman sin Allah Ta'ala, ayat hasuratu Al-Imran. Ayat katluan tagisa. Palman sin Allah Ta'ala, harap pa nabi marika tutaniyo, pattabi'uni yuhbibkumullah. Agaran niyo sadya ako palman sin Tuhan, amin yan naraak kumaun kaniyo, agaran niyo sadya yan. Ay kamumutas. Na apabila yan iagad ni uri kamumutas, yuhbibkumullah kalasahan na kamu sintuhan niyo. Amin nagdaak kaniya yan, amin nagpasampay maun kaniyo yan, singurin niyo sadya, yuhbibkumullah. Magkagunahan kita niyo la sa sintuhan, di na to kagunahan, inla sa sintaw ibang tao, apabila wala doon inla sa sintuhan, sabab pag-ubos sinla sa yadto, pag-ubos sin piyaglasahan yadto, bang wala doon inla sa kabayaan sintuhan, maghiluhala, biya sin masanato ini waliyadu billah. Ang pabang nato na kanin yadto, janji sintuhan, yuhbibkumullah. Kakausan kamu sintuhan kalasahan. Sa disan makakausin tao. Misanin ama niya rida makaraos. Inina na si rida makaraos. Na siyure makaraos. Khalikul kaun. Malikul mulk. Amo rin nagpapanjari. Amo rin nagbabaya-baya. Sisiyo Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po, kisah Abu Bakar. Yabki bukaan sadida. Ya Abu Bakar nagtangis sintangis. Makusog. Bukon siya isang nagharap. Bukon siya isang nagsilawak. Sa sindiyawak dawakin luha. Kaya nga tan iwangon yung pagtangisan. Yung pagtatangisan sintauruar. Susa iban kuyag. Sa yung pagtangis simbihaon, susa. Tiyo-tiyo da in nagtangis kuyag. Iban di misan tumangis bang kuyag. Mag-ula kintao. Mag-ula. Kaiwanan magtanda. Kaiwanan magtupa. Kaiwanan magtaghoy. Hiya Abu Bakar. Yabki bukaan syadidan. Hina qala lahu sallallahu alaihi wasallam. Maita siya nagtangis. Biya sindiyawak dawakin luha niya. Hawak to nagbayta kanya injunjungan. Hawak to aun bayta kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Amin wala sila nabutas. Dahil nga panagnaan nakasud siya paakamay ni. Yabni bukaan syadida. Nagtangis siya sintangis. Bukun naghaka, bukun nagsilawak sa uyab. Unim baita kanya sinjunjungan alaih salatu wassalam. Inna lillahi abdan. Sa bunnal tudin Allah Ta'ala unipun niya. Inipun niya yan. Khayyarahu Allahu bainad dunya wal akhirah. Inipun niya yan, piapi sintuhan, hambuk ding haruah. Impiagtangisan niya, piapi siya, sintuhan, hambuk ding haruah. Unang pini sinipun ini, piapi siya sintuhan, hambuk ding haruah, dunya iban akhirat. Pi alawng niya, dunya atau akhirat. Fakhtarahu al-akhirat. Impini niya akhirat. Maita, bang niya piniin akhirat, nara niya rin dunya. Bang niya piniin dunya, wala niya narain akhirat. Naintaw biya, ulong niya magdunya na ako. Bang ako mawus na magdunya, ampa ako mag-akhirat. In kay wananisab, mag-akhirat na ako long niya, hibugit ko ninuno. Apabila munapiin akhirat, hakabayaan sin Allah Ta'ala, naramura indayaw sin dunya, sabab papamarintahan kay min dunya, sabab hinang kay mo sin Tuhan, in kabayaan niya riha dunya, hikasanyang kay mo dunya, iman hikasanyang kay mo adlaw akhirat, in panagnaan biyaitaan sin Tuhan, hiyapo taniwada. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Adam pamarintah kau pagumi. Pamarintahan hindi nga Tuhan mo. Pamanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Pamarintahan ng kaadilan. Bang kau miya kada kaadilan, di kau malawang dia dunya. Naglawang na mga anak apo. Nalawang na inanak nagmaas. Makusog pa imyan I love you hatunang sa ama. Subay sa jadlaw haylaya. I love you long ni ama. Ang panamamaid, ama long niya, naroon na akaw. Magbanding-banding pa kami, iban sing classmate ko. Bukon magbanding-banding, iban pang tungod. Bukon magbanding-banding, iban kampung. Urayan mga anak apo. Na, pini niya manin akhirat hapagpi kabayaan sin Allah Ta'ala. Kiyasan niyang niya indunya, labi awlahi kasan niyang nakanin akhirat. Biyaitaan na siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in ikaw Abu Bakar, tausulwa. Himindong siya nagibadat, why? Biyaita sinamuk sahabat, amin di majakasin hinang ni Abu Bakar pamarayaw. Sabab wayroon dajakahan niya pamangi. Lakad harrama Abu Bakar al-khamra ala nafsihi fil jahiliyah. Ini Abu Bakar laung niya, ingkita ko kaniya, haway pa siya na Muslim, jahiliya pa siya, haram mutalak kaniya in alak. Kaniyo mga anak po. Haram mutalak kaniya in pag-inom alak. Wala siya nakainom, wala na siya nakaragang, mainkan hama sa jahiliya pa siya. Na, unin biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya, nakasudman siya pagka-Islam. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, irhamu turhamu.
pagka sila sa kamuha atulan kabayaan sintuhan. Papagbarakatun in pagka sila sakit. Pero yughfar lakum. Pag-ampun iwan pagmaap kamu. Ampunun kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pulong ni Abu Bakar yan. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Insa ulong-ulong, manusia, papagkahin niya, amo na ni Abu Bakar. Mga anak ka po, magkagunahan kita nyo. Biya simbiyay ta ito. Matao din nikmat din kato. Matao din rijikidil kato. Sakawa, makabuwa, mapakay, pa hipagsiksa kaniya kabuhi, iwan ipagsiksa kaniya kamatay, apabila maig, impagkasi iwan paglasa. Natugtog na rin to, mga anak ka po. Imbungan niya, hubbul haqqi wal ad, malasa imbar iman usog, iwan bar iman babae patuhan, lima saman sila patuhan, siyalasahan sila sin Allah Ta'ala, inlasa nila, malasa sila hakasabunalan, iwan hakaadilan, tugtog na rin to, salam doanan mo ang mga anak po at tiranan, pangindoaan na to, magtaayon kita niyo, haran kabayaan sintuhan, magbutok kita niyo pangatayan, magbuktok kita niyo kabuhi, iwan kamatay, magunong-unong kita niyo hakabayaan sin Allah Ta'ala, uuhon na to, ing kabuhi na to, uuhon na to, ing kamatay na to, hakabuhi kabayaan sin Tuhan, iwan hakamatay hakabayaan sin Tuhan, mumusun na to, imbaran na to, iwan sin ahli na to, hapag mumus kabayaan sin Allah Ta'ala. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulin fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Razzaq urzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.